tiguang na edad pero bata tan-aon o bata tan-aon pero tiguang na edad? Kanang tiguang nag-edad pero batanon patanawon. Ano naman kay? Wow. Bata tanahon pero tiguang. Ano naman dyan? Oh, kanina ba yung explanation day? Tiguang nga batatan-aon. Ano naman na? Nino dyan na tiguang nga batatan-aon kay pwede siya mailhan nga mo na din na yung tinuod nga edad. Nya. Makurang. Somehow mailad sa mga tao makauyab og batanon. Batan-on tiguang ugnaw. Kay ay tiguang nga naong tiguang pero batan ugnaw. Kay para sa kuan mara siya gugma pud ba nga nakaraan. Tiguang pero batanon og naong eksperyensyado. Sa daghang butang. Tiguang pero batanan og naong koan para katong na-experience ayang at heart mga na. Batanon pero tiguang og naong ma'am. Kay lami man mo da. Sa pagda sa gugma. Man!